abagabo batashoboye gutera akabariro n'abadamu nabo baba bakeneye bwabo bubereye amavangingo abagabo barakunda ego umugabo araryoha umugabo araryoha no kuba udafite umuntu muri kumwe birababaza ntakora dore ni kahise isanzwe ntibyashika akakora ugacura abahigi ahubwo namwikurure hano Burundi ndatambuka ngo ibisusu nkumva isoni ubwo abakobwa bo Burundi dore umugabo nabacike byama byabaye nkunda umuntu uzi gushaka amafaranga yego nubwo nanjye ndi umudivorce ariko ubwo ntabwo nari nkiri umwana ariko bisaba wihangane uburyo nzajyamo ntabwo naruva ari abakobwa abadamu batagira ababyita imyeyo yize nayuze bazabitahura mu gihe muri gukora raporo sexuelle ukaba woroshye ukagira amavangingo yaza STV every story matters. Yes, reka mbanze kandi ndabe kamera ya mbere kumeze neza ndabana kamera ya kabiri kumeze neza nkaca ndabaha ikaze mwese mukurikirana STV iyi ni STV je ni wa musore wanyu nkora byinshi kenshi kugira ngo ngiraho ndabashikanye ndaguramutsa nongira nsubira kandi kuko ikaze ku nicuro ni benshi dufise byinshi dufite nk'ibibazo hari abashonje kano kanya hari abagwaye ariko turasaba byose tubishire mu biganza vy'Imana Imana niyo kila kitu icyo nkora wewe uri kutureba kano kanya ndagwaye zitara ariko nuwo twicaranye ndamuha chance kugira ngo ibintu bigende fresh hama nkaca ndamuramutse ndamuha n'ikaze urahawe ikaze kandi murakoze cyane umeze neza turashima Imana je nitwa MC Andi ndi umurundi nawe witwa nde mbetse urumuki urakoze cyane nitwa Niyomushumba Françoise ndi umunyarwandakazi ariko ufite inshuti i Burundi ufite famille i Burundi ariyo mpamvu twaje ngo tuyage nishimiye nanje kuba wemeye kungira inshuti ntoya kuko kuba twicaranye kano kanya iyo utabishaka ntibyari gushoboka oya ahubwo ni njyewe wishaka cyane kugira nyine menyeka nanjye ngira inshuti nyinshi Burundi ariko nije nakuronde niwe wandonde mu bundi buryo ku batabizi twagerageje gusa n'abakeneraniye ariko hateza kubamwo umwe arondera uwundi kugira ngo adushikire byoroshye yaraturondeye ntitwabasha kubona nabivanye n'amatelefone yacu n'umwanya kuko biza bitugoye ariko ndavuga ati uyu muntu yigeze kundondera anyereka ko hari ikintu gihari ariko reka ndakijemo cyane muri make uko no mu introduce agiye ku bwanje ndamwerekane neza kubafana bacu kuko niko je namubonye ni umwigeme atuje umwigeme akundana umwigeme ayaga neza kandi yishimira abantu cyane nabikunze cyane numwigeme afite umwe mu bigeme bafite amataye meza twari tubimenyereye ku banyarwandakazi ariko kandi umwigeme afite bya bindi bikundwa n'abasore benshi ariko kandi ashobora kuba afite umuntu abikunda cyangwa yabikunze yabigenewe cyangwa atabigenewe byo byose bimwe tubyo tugiye kumenya ariko ikintu nyamukuru ndakwibutsa yuko ugira subscribe wewe umunyarwanda cyane cyane kuko ndikuzana abanyarwanda biwanyu turabakunda kuko turi bamwe abarundi n'abanyarwanda abanyarwanda hariya mu Rwanda bameze gute tumeze neza turashima Imana uretse ko imvura ntayo yego ni muri kurima rero mbo twararimye no guhinga ubwo mu kirundi no kurima twe mwaragize iki twarahinze guhinga gutera imyaka no kurima ushima rero abarundi n'abanyarwanda ari bamwe navuze ikirundi uragitaho cyunyigisha n'ikinyarwanda twararimye ariko imyaka sa cyangwa se usinzwe n'umwe mu byita ibiri mu murima nta mezi 3 arahera haje umunyarwanda w'umuhanzi akomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi umustar abica bigacika ahatwika niko bakunze kuvuga mu Rwanda haravugwa ko yafunga imistari mike ariko kandi gerekana akanyarigabo no guca bugufi kwiwe imbere y'amategeko nta uba munini mbega wewe ko buri mu Burundi ntabwo bufite nawe kuva ngaho winjira ntabwo bafite ahubwo nzataha nzaguma hano ntago nataha hari umutekano nta kibazo abantu baho barisanzuye ntabwo bafite klima mwe muyita gute ikirere ukibona gute cyushe mwe habahakanye Kigali natwe habahakanye urumva ko nabimenye wakunze hehe kurusha ahandi klima yo ngaha niyo mu Rwanda ukundi hano urumva aho umuntu avuka naguhanga ariko hano nta misozi nta misozi hari rero nahakunze nakunze abantu baho ndashima ndaronka umugabo iburujumbura ndaronka umugabo ibujumbura ucumuronka yego ko atawuhari ntawe
reka mbereke je nivyanka ngenda mufise ariko bidakunze je umutima ushaka kudakubita ndaguha ikaze unyisange inbox biraza kugenda neza kuko nitwe bivugira ngaha byose urakoze cyane kuba utwizeye ukumva ko tugiye kuronka abana b'abarundi bavanze n'abanyarwanda turi bamwe buriya tuzabita abametisi abuya nawe azaba afite ubwene gihugu bw'u Burundi akagira no bw'ubunyarwanda azaba ari umurundi akaba n'umunyarwanda yego je ndumwe mu bantu bemera Imana mu buryo bwose bushoboka ko ari wenyine ubushobozi weho bimeze gute nanjye nemera Imana sengera mu badivantiste b'umunsi wa karindwi abavenisi niko mubiza ariho ino ndakunze kumva babituko ariho havuye korali ikomeye cyane aba ambassadeur yego ya korali iremewe muri Afrika niyo sengera tunabasuhuza cyane ndazi bazodukurikirana nabo baradukurikirana kandi tubongera tubabwira pole kuvyigeze kubabaho byababaje isi nzima yego turabizirikana ariko burya Imana nyine niyigena byose yego reka kandi abasuhuze n'abanyamurenge bose bari mu Rwanda abanyamurenge n'abanyarwanda bari mu bihugu byo hanze tukunze kubita aba diaspora ariko kandi tubaha nikaze turi ngaha nk'umurundi n'umunyarwanda ariko bigiye kuryoha kuko uburundi n'u Rwanda bifatanye turatwika impamvu nakubajije ko wemera Imana nabibajije bivanye n'ico tugomba kuyaganya izina hari abantu twumvise imitsi twebwe mu Burundi tumvamo byinshi harimo imitsi yo gupfumura imitsi yo kuvura imitsi yo gukiza mvuze iyo jambo rikura tawariyo ndiko ndaja wewe uri umuganga canke tukwite gute dogiteri niko numva abanyarwanda bavuga bo ntabwo wavuga ngo dogiteri cyangwa muganga twebwe dukoresha sinzi ukuntu mu kirundi mu bivuga inyunganiramirire food supplement ni ibintu biba bikoze mu bimera ama produit produit zikoze mu bintu bimera hatarimo produit chimique ntabwo biba bimeze nk'ibyo kwa muganga nibyo twebwe dukoresha nta ngaruka baba bifite mu mubiri tuvyita kugira tugiwe ko dufashanya tuvyita imitsi y'ikirundi twebwe imitsi y'ikirundi ni imitsi ibi amababi ibiti byo mu ishamba ivyo ngivyo okay twebwe tusikura mu Bushinwa yego ariko bimera bimera biba bifunze neza biba bakoze mu buryo bw'ibinini ariko tubikura mu Bushinwa ariyo mpamvu naje hano kugira ngo nibyo nsantuye nkora ababona ibiganiro byanjye basanzwe bambona noneho n'abahani Burundi bamenye ko nahageze ubu ndahari bifasha gute ni imiti ivura ubwoko bungahe bw'indwara ndetse icemeza ko bimeze neza nikihe n'icemeza ko tangaruka mbi bifise nikihe mbo impamvu ntangaruka nuko biba byasuzumwe leta byinjira mu gihugu byemewe babikoreye isuzuma niko muvuga biremewe dufite ibyangombwa ntangorane naho kuvuga ibyo tuvura ndashyira mu ncamake indwara nini byinshi indwara nkuru njye ikintu njya nibanda ku muryango kuko muri iki gihe ubona isi ingo ziri kugenda zisenyuka njye nibanda ku muryango hari kuba abagabo batashoboye gutera akabariro gato tuzenda dufashanya kugira ngo abarundi nabo badutahura akabariro ni kuvuga ngo kwishimana n'umutambukanyi wawe cyangwa n'umugabo wawe yego noneho bavuga kugira ingufu nkeya utabikora neza bavuga utebya vuba ukagira ubwo kurangiza vuba yego tukajya kurangiza ni n'ikinyarwanda kurangiza vuba yego hama tukagira product zifasha n'abadamu nabo baba bakeneye bwabo bubere y'amavangingo abagabo barakunda ububere no kuvuga mu gihe muri gukora raporo sexuelle ukaba woroshye ukagira amavangingo ndayazi cyane uri umwana wowe ndi umwana ndayazi ahubwo rijya kijya kinini nicyo nashatse gutara kuko wibuke ko ntari umunyarwanda yego tama dufite byinshi ikibazo aho nyene wenda byarashyitse urishimana n'umuntu kanaka sinzi uko wamwita kicuriye gihe umutsi urawukora nubwo bavuga ngo nta muganga yivura ariko hari ibindi umuntu abategerezwa kuyivura cyangwa ukavugwa n'abagenzi bawe urizera ko uburyo wivuye cyangwa wavuwe byagenze neza ku ruhande rwawe ntagiye wenda ntavuze muri ibyo ngo by'amazi n'ibiki
ngewe ubundi busanzwe izo food supplement nizo nkoresha mu kwivura ndwaye nkumva amibe wenda mu nda meze nabi niyo mfata numva umutwe undiye ntago nywa paracetamol izo food supplement urumva rero ni ibintu nkoresha buri munsi n'ubu mvuye aho ndi mba nzifite hari namwe yitwa spirulina ufasha imfasha mere neza mu nda singire nk'umaze kurya ibiryo byo muri restaurant ibingireho ingaruka ariko hajya nyene wa mugabo ugiye kuronka hano mu Burundi kuko yamaze kuboneka vyaheze turizera diaspora ariko oya turaguha umurundi mu diaspora aba diaspora rero b'abarundi kugira bamenye biragoye bageze hari indimi ziba nyinshi bigoye kumenya ko ari umuntu ahurira ntaco tuzagira umugabo w'umurundi mu diaspora ushobora kubushaka n'agafaranga mu diaspora kubera iki oya amafaranga dafite urafite yego nkunda rero jewe wambwiye ko mufite nabivuze uri si unyanse ubimbwire kare ntago nakwanga okay ariko yaciye ku ruhande gato mu kunyegeza ikibazo ariko yashatse kwishura neza ko abikoresha buri munsi bisigura yuko na wa muntu agiye kumuronga yizere ko ameze neza ko bizogenda neza tunizere ko nawe ugiye kumwigisha kubikoresha kugira ngo bimworohere no kumufasha mu buzima bwe bwa minsi yose ageze muri cagiko yego rwose nzamufasha nyuma y'ico ico ni ikintu kigora niko tuvyumva ariko ntibitatuba ko twebwe kiragora ingo nyinshi cyane bikabagora bikanatuma habamo gusohoka ariko kandi tukabona zimwe mu nyigisho nyinshi cyane ziri mu gihugu cy'u Rwanda ivyo bintu birimo haba kumenya uburyo wabikora neza ndetse n'uburyo bwo kwivura aribwo bw'umuntu kuyaga kano kanya nico wahereye ko ndumva ari naco nyamukuru kurusha kuko ikintu cyonona umuryango cyonona urugo urumva kiba gikomeye cyane uhanura iki abarundi n'abarundikazi abanyarwanda n'abanyarwandakazi isi yose iri kudukwikirana kano kanya bo icyo wenda uvuze ngewe ubwo urumva ku buryo butandukanye ngewe nababwira uburyo babona igisubizo cy'ibyo bibazo bafite ari ukuza bakagura tukabaha izo product zacu icyo nabwira abarundi n'abanyarwanda turi bamwe ariko nimba wubatse urugo gira kwihangana wiruvamo ahubwo shaka igisubizo yego nibyo byiza yego nubwo nanjye ndi umudivorce ariko ubwo ntabwo nari nkiri umwana ariko bisaba wihangane uburyo nzajyamo ntabwo naruvamo ego uburugo uzajyamo ntago waruvamo uri mu batahura kano kanya ko biri mu bituma urugo rusama cyane rwose ubwo ntibyashika akakura ugacura abahigi ahubwo namwikurure namubwira ngwino ariko twebwe tukunze kumva umengo abapfasoni birabagora oya icyo nababwira bajye birekura none usanga kumubwira ahure n'undi wo hanze abaramugutwaye ego umugabo araryoha umugabo araryoha no kuba udafite umuntu muri kumwe birababaza uyu ni umwe mu bakobwa afise iteye ubwoba jewe niyo yamenejeranye n'umukobwa afise ibisusu binini muri Tanzania tukunze kumva ngo ari amakola kola uracyumva yongereze burya we mu bisusu byawe nta kola ziriyo nta kola dore ni kahise sanzwe ni kubacu duteye muteye gute gutya mwese ko benshi famille yange okay famille yawe mwese mumeze uko roroshe kuronka abantu message nzibuze gukubana nyinshi hano Burundi ndatambuka ngo ibisusu nkumva isoni burya abanyarwanda baragira isoni none ugerageje kubiraba mu Rwanda no mu Burundi hari abakobwa beza kurusha hano twese turi beza ariko harakabije oya twese Burundi wacu abakobwa ari beza oya twese tuvugishe okay dutege uraza numwe nza numwe shaka tuje mu bahanzi kazi nta ngorane urabaza bo mu Burundi abakobwa Natasha niwuzi uramwemera ko ari mwiza nani wumva ko amaze je nta numwe nemera oya uko biri kose bose ni beza ariko kandi gusa bamwe izitaye ni zimwe mu mataye zikunze gutera ibibazo mama uyinjiye ntabwo nzongera gusohoka bakomeza ngo amataye birasaba kuzusohoka nijoro nijoro naho usohotse uzobugiriyemo nijoro haza uwuzazaje rero baravuga karorero karorero example urumva bamaze kubimenya Inyarwanda karorero ni gute ngutera inkuru cyangwa ikintu cyabaye nyine nk'akantu kambayeho karorero example in English example niho akarorero ahubwo untere histoire yambayeho yabaye
kwa kabiri twagiye turasoka tujya arena tubona ntago yego bivana n'umunsi hafite imisi ya arena kuwa kane kuwa gatanu kuwa gatandatu ko niho hameze neza numvaga ngo mbese kandi ikibanza kimeze neza cyane yego tujya handi ntago namenye uko bahita barandeba abantu bose cyambwira abo twari tumwe dusoke tugende tujya handi naho barandeba nkumva isoni ariko hamara dutahe tubitamo gutaha yego none si twego turi kukureba gutata nta kibazo nuko yari nijoro navuga abagabo b'i Burundi ndabakira Burundi bameze neza barasaba ntibiha none bari kunsaba pete kandi gusaba si bibi okay wenda wabemerera cyangwa ukabangi ubwo ndaca none nibaza bansabe ndabemerera urabemerera cameraman saba barakwemerera nimero yiwe ngenda ndayifise mutagira ubwoba gusa munce inbox turasiga mu kiganiro kandi nyuma y'ivyo no gutebura no gutebya twari turi gutebya kujoking inyamukuru nuko yifuza kuvura abantu ndava ngaha mpimye ndagira testing wambwiye na amibe jinsi amafise utuyoka yego ndaguha umuti wayo yego rero je ngoma mbere akarorero abakunzi banje wawe ugendanye oya dufite office ndaza gushikaho ndawutore ndawumire hama jenzo gamuvuga ati wa muti kuri kote ya amibe uzomfasha ariko sindaronka umuntu urya wundi sindagera kunwa vugisha ukuri nivyo ariko turasaba abantu aravuga ko vyizewe bisuzumwa n'igihugu leta ni kuvuga ko bishika mu Burundi vyemewe nta mpamvu nimwe afise na office mu Burundi urumva ko biba vyemewe no mu ntara zi Burundi haraho ma office dukora ntari zihe ntago ndazifata mu mutwe ariko ni nk'intara esheshatu bavuga intara district esheshatu ya ni kuvuga yuko wewe ariko niho kiza mu Burundi bwa mbere ushitse mu Burundi yego utarahamenya ntago ndahamenya ugiye kuhamara igihe kingana gute semaine uri ku turiko tuyaga n'umuntu yitwa nde muri company yitwa gute wewe ujejwe iki company ni yitwa Fukanga Healthcare angenda mu distributeur mu Kinyarwanda canke mu Kirundi bamwita navuga mu Kinyarwanda navuga okay ndi umunyamuryango umwe mu ba member yego ariko ufite izina ni n'ugwego uriko tuzabisigura ubukuriki ariko ntacyo ndazi bifitiye uburenganzira bwo kubisigura tuzama tukorana ibiganiro cyane bizarutaho bagende bamenye bamenye kurusha kandi bamenye ko nawe uri mu bantu batanga imiti bakoresheje yego n'umugabo azagutora tuzagaruka tumubaza wasanze ariko bimeze azaza bivuge ibintu bibiri wumva ko tutogenda tutavuze nibihe wenda twagizemo turabigira ngiye kubibwira muri summary ibintu byacu dukora ni nk'izo product abantu bafite ibibazo bya mibe bafite ibibazo bagize nko kwikinisha abafikinisha ushatse kuvuga mu Kirundi se unabivuga gute no kwagunda abagabo cyangwa abagore bavuga mu mabanga ariko navuga ikinisha mu rukundo uri wenyine okay mu Kirundi bakivuga gute uruteme ngomba kuvuga sindarukunda ariko ni umwe kuvyikorana sivyo kuvyikorana nababwira ko biba bifite ingaruka nyinshi mbi kuvyikorana mbi nyinshi ariyo mpamvu mbwira abantu baba baragize ibyo bibazo baduhamagara bakatugana tukabafasha hanyuma ushaka kuba uri hano muri Burundi uri mu Rwanda uri muri Canada Australia aho waba uri hose muri Amerika product zacu zikugeraho ari n'akandi kantu wenda ngo mugira isoni Burundi ntimubivuga twe turavuga hari abakobwa abadamu batagira ababyita imyeyo nayize nayuze bazabitahura hanyuma tubafashe iboneke yego ifasha iki iyo umuntu ayifise ifasha gushimisha umugabo mu gihe cyo kubyara ntabwo bikubangamira hari n'ukuntu nyine umeze neza
mbese twe hari terime dukoresha sinayivuga nta kibazo Mfite. nta kibazo Oya kera iyo umugabo yasanga utayifite sinzi ukuntu nimba barajyanaga agaseke karimo ifu ituzuye bakerekana ko hari ikintu ubura ukajya kukirondera yego tuzahigira byinshi iyi miti igiye kutwigisha byinshi ariko kandi imiti ya mibe imiti y'akanyabugabo ndetse donc kuri kote y'abagabo n'abagore murabafasha ariko byose bifatiye mu kushimishanya yego n'ibindi n'izindi ndwara zisanzwe mbega ugwaruka nago rutaragera muri ibyo cyane ntabyo bo kwitegurira nabyo babaza n'abakeneye ko dukorana nabo nababwira bakaza mugakorana mukabaha akazi yego urifuza abantu bangana gute benshi cyane Burundi bwose buze murabuha akazi yego uhembwe ku kwezi cyane rwose barundi kazi ubu umusaza w'umukecuru mwese mukaribu bisaba iki ibintu nyamukuru bisaba bafise ikintu cyoroshye kuba gusa ufite ubushake cyonyine kameramani wanje wa mbere araronsa akazi twabivuganye mwabivuganye vuba rero bazandondera cyane nzaba guteza ndasiga namba yanjye ariko rero abafana banje bafite ikibazo bashobora kuba babonye nimero bakagaruka kunshaka nzaca ndabibaha ntacyo bitwaye kuyisiga hari ingorane turayisiga of course ariko hari aho batayitora bakanshako rimwe na rimwe rero nzaca nza ndayibaha ntacyo bitwaye nta kibazo nizere ko ataco tutavuze kigiye gufasha abantu kandi twizera ko produit zanyu zigiye gufasha abarundi n'abarundi kazi nkuko zafashije abandi cyane rwose biri ibintu byivugira birakora nanje vuba ndiko ndategura mu myaka mike nzaca ndabarondera bigende neza yego ubu navuga nimero tukagenda tukajya mu kazi yego yivuga ni WhatsApp please 250 karindwi 8 ndabafashe mu kirundi dutangure guteranya 250 kode yo mu Rwanda karindwi 7 8 6 kane 93 91 gatatu muca muraba ngahe gumicamo inimero niyi mubona ku ruhande gumicamo niyo nimero yiwe ku batayumvise neza yego je cyo nokora ndagushimire ku mwanya ndagushimire ku kiyago tugize ndagushimire kandi no kuba wemeye ko twigisha canke dufasha mu buryo mwahezagiwe n'Imana gufasha abantu yego nanjye ndabishimiye kandi tuzakomeza dukorane batere muri comment nimba babikunze bafite n'ibibazo byinshi nzandamugarukana tugiye no gutegura nibye niyankundira tugiye gutegura uburyo twategura ikiganiro caza gicaho burindwi canke kabiri muntu yego nibyo byose ibyo ushaka byose ni je nawe tubiyaga bikunze muzoza mubibona ntimuzobimbaze murindire wakankundira bizoza kuko ni wabigwira bizokunda kuko turifuza ko habamwo iterambere haba ku bantu bose abagoye bagakira ko nimwe mu ngwara mbi cyane isambura ingo nyinshi cyane cyane bireze hajya no mu Rwanda birashika kweri zigasambura cyane n'isi yose mu Rwanda barakaze oya n'isi yose nibyo nakubwenge ufasha abantu benshi ariko mu Rwanda ntaco batigisha urabona umukobwa yicaye mbikora no sinavuze wewe nta nubwo nyambireba ariko zijya kava niho tuza tuzibona cyane cyo gihugu cya mbere tuzibonamo cyane bivana n'inge nyine wowe wahisemo gukora akazi kawe ntago namucira urubanza buri muntu wese afite amahitamo yiwe dufashe utwibutse izina ryawe wongere utwibutse n'izina rya kampani utwibutse n'ibintu bitatu nyamukuru imiti nyamukuru mutanga Niyomushumba Françoise Niyomushumba niko bisobanura shumba ni kuvuga ubusavye indaro sivyo Niyomushumba usabye indaro umushumba n'udafise uragira inka Bese Imana niyo ngewe iyo mwungere of course umwungere cy'Ikinyarwanda yo nzakimenya buhoro nzakimenya nanje yego hanyuma company yacu ni Fukanga Healthcare dukorera muri ville ariko dufite n'andi shop ikintu cya mbere navuze wenda indwara tufataho cyane ngiye ibyo nkora cyane no gufasha umuryango ku bantu bafite ibyo bibazo byo kurangiza vuba
abamama batagira amavangingo n'ibindi byinshi bazajya banyandikira mbasobanurire ingaruka zo kuca utarangiza vuba ahubwo ntunarangize ntizibamwe nabyo wohererayo aca gushika kabiheba uzanye iyindi sije ndashaka kubimenya y'abafana banje remba nk'ubundi ibyo babaza niba unamenye icyo baza kumbaza ati mbe ntibishika ugaherayo oya naguherayo naho bihevye bitarahera ubataco wakoze nago waherayo tugushimire cyane murakoze nanjye nabakunze muri abana beza nabashimiye cyane kuba mwadukunze murabakunze cyane jere sinari bwamenye ko ndi umwana mwiza niho nkibimenye uri umwana mwiza uri umusore uzi gushaka amahera uganira n'umuntu mukumvikana uri umwana mwiza ahubwo abakobwa bo Burundi dore umugabo nabacike byama vyabaye nkunda umuntu uzi gushaka amafaranga nanje uyu nyene uyu ngiye kuyamushaka ko kuko aranshigikiye naye ngiye kuyagushaka ko kugira ufite menshi fo kunsigira ndagusigira amahera hano ma ibintu ntago bizimbye baransigira kandi azonsigira mu kiganiro kikurikira nzoyavuga nyemerera nzoyavuga kandi sinzobesha okay ntangora nzoyavuga urazi ko ntabesha ikiganiro gikurikira muzoyambaze merci beaucoup je nitwa MC andi witwa Françoise Niyomwungere cyangwa Niyomushumba nuko no mwigema ameze neza nakunze taye yiwe mushikanje ameze neza reka ndagashike ko mutiyumvira ibindi mushikanje inkwano ntazo tuzabura mu Rwanda turabaha ikaze kandi kudukurikirana mu Burundi kuko natwe turabakurikirana twongera tubashimira turanabakunda cyane bayisiyaka urabazi yego yago turabakunda cyane natwe turabakunda yego ndaguhaye ikaze kandi neje uzogaruke urisanze mu muryango wa STV ukomeze kwigisha mu ngabirano wahawe n'Imana cyangwa mu bushobozi wahawe amen numu adventiste asenga ku munsi w'indwi nanjye nsenga ku minsi yose wasenga umunsi umwe wonyene ndabaha kandi ikaze nongera ndabashimira merci beaucoup STV Every Story Matters.